Ngiyabona abantu abaningi balobe bebuza ukuthi why ngamfakanga u-Areece. Mhlawumbe kuzomele ngikhiphe u-200. Phela abanye abantu enye into angibazi kahle, uyabo, ezingisho ukuthi ku-200 ku-150 bars izinto engikhuluma izinto ekhona, izinto ezenzakalayo. So ngeke ngivele ngikhuluma amanga ngomuntu, uyabo. U-Areece eqinisweni ayikho into engake ngiyaziyo ngaye. Yes, nginokubona nje trend la enkundleni, kodwa eqinisweni ayikho mina into engiyaziyo ngaye. Angisho ukuthi into ayenzayo ayikho right, kodwa ke ayikho into engiyaziyo ngaye ngoba nesilungu sincane kimi. So umuntu orapper ngesilungu, nanokuthi ngagcina ukuzwa ingoma zakhe lezi ezazise ema-radioweni the time esale la kudliwa khona ama-artist. So akukho okutheni engikwaziyo manje, uyabo. So ngeke ngivele ngikhulume ngomfana like ngingazi lutho. Kodwa enye into phela uStallion ongivimbile, uStallion ovele wakhathi ibeat, kanti bengisengajamba mhlawumbe kuze kube khona engikushoyo, uyabona, ngijambele ngapha ku-New School. Kodwa ke mhlawumbe u-200 usengeza. Angithukanga, ayikhona encane into engithusayo.